Selamat datang pada rekaman Menyimak 5. Latihan menyimak ini untuk memahami percakapan non-resmi antara dua orang laki-laki bernama Made Raka dan Wayan Putra yang membahas tentang kegiatan gotong royong. Setelah menyimak rekaman, jawablah pertanyaan-pertanyaan di buku sesuai isi percakapan. Om Swastiastu. Om Swastiastu, ye Made. Dari tumben nekain beli, minap sing ada apa-apa. Dusing dia beli. Kadang nujuang tiang lewat dini. Man kengken. Segar pada dini. Nah, aja ane seger aja mak kejang. Jadi suwung pondok Man dije pada nyaman-nyamane makejang. Oh, mar pesan pada ya luas kabian nulung ini bapak megarapan. Man beli wayan. Dari tuara barang megarapan ke abian. Kengkenang tiang deh. Amone liun kegayanya jumah. Ada dogen bakat kerpitang. Apa buin rencanane buin ke Jepang lakar gotong royong. Ajak sekat teruna-terunin di alun-alun. Men, Made tuh sing lakar gotong royong. Oh, bareng. Entu apa tambah tiangi di wang kejang. Man beli wayan. Apa lakar kabe. Beli lakar ngabarit dogen. Mapan liules nih padangnya nih perlu aritin. Beli. Kengken subeman orde. Apa dogen ku ni acara ni ane lakar laksana nge. Rikale nyangre kerahan bapak gubernure. Nah hane dingah beli liu acarane. Minakadi ada igel-igelan, lawak, sambut-sambutan, mewahane len-lenan. Iraga ngawitin jani suberepot. Minap nyanan, iraga lakarman keterangan apa ane patut iraga garap. Nah, beli lakar bener gotong royong. Jalan subuh menjalan bareng-bareng. Apang dekan di kengatan. Jalan deh.